Sikubingelele sikwamukela ehlelweni lethu olumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio. Sohlelweni lethu olumnandi kakhulu ke la masithi khona abelaphi bendabuko mfowethu. Uyabona ke sisilungile semondio la mfowethu. Sisilungile kusegoli Johannesburg egoli mntanami. Sikusegoli ke mfowethu sikwamukele mfowethu siphethe mfowethu namhlanje inyanga yenyanga mfowethu inkakha mfowethu nokwathi izikhundla khundla lona mfowethu umkhulu Hotho lona. Uyena ke mfowethu sizokuthulelela namhlanje mfowethu uzokwesichazele nje ngokuthi kahle kahle masikhuluma ngaye suke sikhuluma ngobani buphi futhi ubudlelwano ophakathi kwakhe nokwelapha mfowethu ngoba sikhuluma ngamakhambi sikhuluma ngemithi sikhuluma ngesiwasho sikhuluma ngamanzi mfowethu sikhuluma ngokuthinta umuntu aphile ake sikubingelele nkulu Khehla makhehla ngiyakubulisa nami ngithi sawubona kwizikabhoqo studio simbulisa kakhulu inyanga enkulu yaseGoli le ayikho enye futhi awusathokoza mkhulu akusho wena kusho indawo esikiyo mkhulu sesilungwini lapha mfowethu ngifuna sazi ukuthi masikhuluma ngomkhulu uHotho mfowethu uqale nini ukwelapha yabona khona umkhulu Hothi sikhuluma ngomkhulu ukuthi solo ngaqala ukulapha angizusho iminyaka yami kodwa I was 14 years mangiqala umsebenzi wami ukulapha mina ngaqala ukulapha mangiqeda kubona umuntu asemanzini manje lo muntu asemanzini engambona ngasho ngithi wanginikeza amandla noma wanginikeza into ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphilise abantu ngoba solokhu from that day ngaqala ukubona lento yasemanzini kwaye ukuthi ngiyalapha up until namhlanje so like lapha singina more than iminyaka eminingi more than 15 years ukulapha angunqamula ulimi la ubone umuntu wasemanzini ngabe into omfishi inkosazana yamanzi uyabona into engayibona ukuthi abantu abaningi bayabathi emanzini kuhlala inkosazana kodwa mina into engayibona emanzini angazi ukuthi ngayibiza ngani ngoba mina ngabona umuntu ongaphezulu bekuyindoda la phansi kuyinyama nje ehlangene hayi into enhle bekuyinto embi nje kodwa phezulu kuumuntu wesilisa amubha ngezansi uyabona ngala ngaphansi la kuyinto nje eshapeless emnyama nje into engazi ukuthi ngayithini kuwena kodwa la phezulu kuumuntu ombona ukuthi ikhehla elila ku 65 70 so lokhu kusukela ngalosuku lo ukuthi ngiba namandla engawazi ukuthi ngakhuluma ngani kufika namhlanje ngabe ukhulume nawe lomkhulu noma lomkhulu amangamabi angifuna ukutshela amanga lomkhulu umuntu ukuthi wavele nje adlula ngomunye umoya omkhulu kodwa ngambuka evela ngala kulisandla lami sisesinxele ngaka left wadlula from ngala azashona phansi ngilo ngiyibuka le nto yazi yangena emhlanje ngilo ngiyibuka emva kwalokho since from that day ngaba nenye into engayazi ukuthi yaphila ngaphakathi kumina thina namhlanje ngisenjalo ngakhula nalento ngaqala ngalapha base singicala ke manje ubundaba zabantu kusho esikoleni sengiyaqala nje singibundaba zabantu ngiyabahlolela baba ngalabantu ukuthi iyini lento nogogo zalo umama ngoba yena sangoma yena umuntu ukuthi wangifundisa eminye imithi okwelapha naye wamangala ukuthi kanti lengane le kungani nje namanje ngikutshela ukuthi uma ngatshela into eyimfihlo abantu engakhula nabo bonke akekho umuntu uphila impilo engiphilayo ngizama ukuthi kuwena lento ijulile abantu engakhula nabo bonke basahlala endlini zoma babo emuva endlini zabo singishilo umuntu ukhwela ekhaya ucobo imangaliso lento kakhulu iyamangalisa lento akekho umuntu engimaziyo ophila lempilo engiphilayo akekho umuntu engimaziyo onezinto enginazo mina ngendlela lento inamandla ngakhona and lento ngendlela eyiyo iyakuphakamisa ikwazi nokuthi futhi ikulethela izitha ngokwayo imiqeda futhi kubonisa ukuthi nginamandla ngani futhi iqoshe futhi ngokwayo yenye into engazi ukuthi ngayibiza ngithini kuwena mana ke mkhulu ngesikhathi uqeda ukubona lento wawathola lamandla watholile singathi ikhehle elithize ngabe uhambile wathwasa ufunda imithi ethile noma kwavele kwasuka nje kwasukela amandla lawa ayikhuphukelayo lento leni nje naki uyizwe kahle number 1 lento le yadlula ngaba namandla engiba nawo ke manje ke uma sengiqeduma la kumina la yes ngaphakathi kumina then sengiyaqala sengingane le ukuthi ayisafa nezinye ingane ekhaya isenze into ukuthi ziyamangasa sengiyatshela ukuthi hambela ndumuntu othisi wenza ukuthi ngawo Thusa nesithisi wenza ukuthi sisenje maphusheni ngimbono manje ukuthi yenza ukuthi so ugogo ngoba uthi lengane nedlozi ngoba lento akayizwisisi lengane asifake phela entwasweni ukuthi ikwazi ukuthi ilaphe na yenze ini ngokusemthethweni angenzela lokho ngokusheshsha kodwa kwakuse kuba nje into egcwalisa lo msebenzi wami wale yanto yami engayibona sengivele nginikiwe so since ngasebenza ngalento from dala up until namhlanje njengoba nawo
ngifuna sikhulume ngokubhula ngokushaya umhlahlo zihlukahlukene indlela zokushaya umhlahlo omkhulu kukhona abalapha ngamathambo athi lo muntu izinto zakho ngiyibona la emathanjeni bese ngiyakutshela impilo yakhe imi kanjani kube khona othi faka imali yakhe emanzini kube khona nje okushayelayo nje umkhulu mayebhula noma eshaya ngishaya kanjani ziba kanjani uyabona ngutshele kunabantu ukuthi uze umuntu ethi yena unabalosi uze umunye athi kunento lo muntu lo usuke akaboni ngifuna ukuzwe kahle uyahamba ayolanda into eyikuthi uyilanda kwazibani endaweni ethize yebo noma kuseMalawi lento iyathula kwesinye isikhathi iyakhuluma kwesinye isikhathi iyathula kwesinye isikhathi iyakhuluma mina le yamayithuli mina le yami ikhuluma kumina kanje njengoba mina ngikanje nginamathambo futhi nanoma sihleli kanje ayikhipha indaba ayithi kusasa uma nje uthi ngidinga usizo ngisho noma kuthiwa ngisemall iyayikhipha indaba ngihleli kanje akudingakala ukuthi ngilo ngithi yebo gogo ngiyanizwa khulumani bogogo yebo gogo kwesinye isikhathi nekhwela akasenokuthi lukhwele singakhuluma into yangayazi lukhwele kanti lithi lento mina ikhuluma ngihleli kanje singathi umuntu omdala uvuka kimi umuntu omdala nesikhathi leso ukunika lezo nkinga yonke into mina lento amihlola khehla lami iyakwazi ukukhipha ama date iyakwazi ukukhipha ukuthi lento yenza ubani iyakwazi ukukhipha ibongo namagama kushiya ngokuthi umuntu omdala usuke ethini nawe uma usuke ekhaya ubuzimisele ukulapheka kangakanani angazi ngizothi ukuthi nje kwena mina ngikwazi ukutshela ukuthi indoda yakho ikudivorce ngenxa yokuthi wena wayenza lokho nalokho ngikutshela ukuthi njengoba kunje kuyoba kanje nakanje uma ungenza lokho nalokho lento mina iyakhuluma and imikhuluma ikutshela into ukuthi idlulile nento ezokusiza kunabantu ukuthi umuntu uyahlola but mehlola ukutshela nje inkinga akakwazi ukukusiza leya mina ngiyahlola inkinga ngikutshela nokuthi uyosizakala kanjani uyakhona nomuntu kumhlahlela neyinkinga akasazobhekana nazo ngiyakhona kunengqinamba izayo ezifana nalezi uyazi ake ngikhulume lento le la kuze ebathini kaBhoqo studios mina ngikwazi ukutshela ukuthi akunanyanga ezokwelapha wena mina ngikwazi ukutshela ukuthi impilo yakho njengoba inje ngutshela iqiniso ukuthi uma ungayenzanga lokho nalokho angeke uzubona imali phezulu kwempilo yakho mina ngikwazi ukutshela ukuthi njengoba impilo yakho inje kuyomela ukuthi wenze lokho nalokho kunabantu engikwazi ukumbona ukuthi umuntu lo ngendlela amenze ngayo lona kumele ngize ngiyoshona naye kuphi kumeza ukuthi nokuthi uma ungakwenzanga lokho ungayigijima zonke inyanga into engayisho nje kwena kwezikaBhoqo studios uma uhlule ukulashwa mina uma uhlulwe ukulashwa yimina awuvele nje uhambe uyongena inkonzo yesezCC noma uyongena inkonzo kaShembe uyinikele futhi uma uhluleke ukulapha yimina ungaye kwesinye isangoma uhlulekile angazi ngayithi lento mina angisebenzi ngendlela yezangoma yokuthi ngisebenza ngedlozi kuphela nje mina nginento engisebenza ngayo eyukuthi amandla amanye ungwanikiwe amandla omkhathi so uma uhlulekwe ukulashwa isangoma noma inyanga esenza ngamandla omkhathi khohlwa khehla mina musuka kumina maye ukuthi lesipho uthi hodu nginikile khehla ngisibone kahle vele nje ngene inkonzo ezeCC noma kaShembe noma ufika khona ufike uyinikele ungaloku ukuthi uyavakasha uyinikele ila khona uthola usizo khona ngaphandle lokho khohlwa ngifuna mkhulu sijulele lento sithi ukujula kunomuntu ozothi mina nginesilwane futhi isilwane sesinesikhathi emzimbeni wami silawula impilo yami lo muntu loyo ohlupheke ngokujulile ungathi ungamlekelela kangakanani uyabona umuntu nesilwane esiphila naye singene egazini noma sisi lo muntu asifaka seseyingane siyaphila kuyena isilwane number 1 ayikho inyanga ekwazi ukukhipha isilwane emuntwini ingena silwane uma inyanga ayikho inyanga ekwazi ukukhipha isilwane emuntwini ingena isilwane kuze wena uyinyanga ukhipha isilwane kimi kumele kuyikuthi uyakwazi ukuyikhanda ilwane anye ukwazi ukukhipha isilwane kimi ungakwazi ukukhanda ilwane mayikuthi kunenyoka kwami engihlukumezayo mhlawumbe umkhulu wayethwele ngayo angeke lenyoka ikhishwe umuntu ongenayo inyoka kumele ukuthi iyokhishwa inyanga enayo inyoka eyaziyo ukuthi lenyoka uma siyikhipha lapha yakwenzala ini ngayo imfihlo ithi uma ngikhipha isilwane kuwena siya kuphi lesi silwane asihambi sithi sibela kumina siza kumina nyanga uyasilonda mina ngiyasilonda ngiyasithebula mina until lo fika umunye umuntu odinga isilwane futhi yamba nje kanjalo lento so abantu baye bathi isilwane usikhishiwe
uma isilwane esikhishwe ngakho abanye umuntu esangomeni shise nje inyamazana encane shisambile isilwane kuyohlala nje 3 weeks nyana siyabuya futhi asiyanga ndawo ngoba isilala naye futhi simenza yonke lento ngoba lenyanga ayinaso isilwane kudingakala umuntu onesilwane ukuze kwazi asithebule uma sikhanda isilwane ngeke ngizwe mina kuthiwa hey amafutha acamu akhanda utikoloshi okwabo lokho angafuna ukuphikisa futhi uma sikhanda isilwane ngifuna ngizwe kahle kunento ekuthi sibiza ngepapa lamabele ipapa lamabele iyona nto ukuthi ikhanda isilwane ipapa lamabele amavovo ala kushone khona la kuyikuthi abantu bayakhala uyabona umuntu onesilwane hleze ekhala njalo inyembezi isilwane umusikhanda sidinga amavovo endawo ukuthi bekukhalwa hayi into okudlala and endaweni la kukhala khona ilakwana kunesifo khona bese kunemithi esilumbayo noqhopho bento engeze ngiyikhuluma ngegama ngoba ngazi ngibanjwe nokubanjwa uma lento lesisilumba sithatha lento le within 7 days iyavuka uma lento ivuka isiyaqala ke manje ithingani ithi ukuthi uyithi igama uma sithi igama lento wena usibanibani lento le uma sifake ebhaketeni ihlala ebhaketeni 7 days kule 7 days uma ulokuvula uthi ebhaketini uyabona ngathi kumila iboya ke manje uyabona ngathi kumila ingalendlela izilwane zikhandwa ngakhona and isilwane noma usikhanda kusuka ngakuthi usikhanda ngeshape yenyoka noma usikhanda ngeshape yomuntu noma usikhanda ngeshape yebhubesi noma ngendlela ekhande ngayo ivuka nje kunjalo yingakho abantu abaningi uyokutshela ukuthi utikoloshi into engaka but akekho umuntu ongakutshela ukuthi ngabona utikoloshi kahle uthi kuwena into engathi incane ngabona ngathi ufuna ungibela into engathi noboya anyeke uzuthi kungathi ikati kungathi yinja kungathi iyini ngoba sikhanda ngendlela yokuthi wena ufisa kanjani ukuthi uyikhande uma uqeda kunabanye ke abantu ukuthi zifakwe egazini abanye zihambiswa nje nabo nje kuphela so ingalendlela isilwane sihamba ngakhona umuntu ukuthi uhlusha isilwane mina isona ngiyakulahlisa ngokuthi mangulahlisa sona ngithi kuwena ngiyasithatha kuwena hayi ukuthi wena mina ngizosibeka mina ngisebenzise especially asiyuke isilwane sistrong njengesilwane ukuthi silala umuntu uma nje silala umuntu sinamandla ngendlela esimanga ngoba sidle egazini enesidla inhlanhla yomuntu so le nhlanhla mina uma size ngala kumina mina omunye mesidinga ngenze njalo ngaso sinamandla wonke ngoba sidle egazini asifane isilwane ukuthi isilwane nje sikuhluphayo siyabusuku siyakhuluma ebusuku senza ini so isimo nje sikanjalo khehla lami umuntu onesilwane ngiyamsiza sihambe futhi unomphelo kunezinye ilwane ezithima umunaso lesi silwane uma silala umfumkakho wena ebusuku yalala silala umkakho wena uma uphaphama sicedile uma udibana nomfazi wakho akafuni ukudibana nawe leyanto yamenelisa leyanto le yamvumisa ithi lento isilwane ngendlela esinamandla ngayo isiphusha kakhulu ukudlula thina kakhulu phela uyazi ukuthi isilwane angithi akusumuntu leyanto phela kusungendlela edaleke ngayo akusumuntu uyeza ukuthi njengoba sikhanda into la kade kukhalwa khona leyanto leya ingasebenza ubusuku bonke uma kukhala engcwabeni phela kukhala from kuthi akushona namhlanje manje is 2 weeks kukhala 2 weeks le yonke so into engami ayiphumuli and mina ngiyengizwa abantu bathi izilwane ezinye ziyadla ezinye zenza ini isilwane sisithwalo siyadla kodwa not njengomuntu sinendlela yaso sidla ngaso one uma kuyikuthi let's say wena unebusiness dokotela uthi ngifuna ukuthi ungikhandele isilwane sebusiness uma mina ngikukhandela isilwane sebusiness before uyoshe ekhaya wena uhamba nalento lebhakede lami ongiyothi kuwena noma isikhwama kuyaziyahluka ngithi uma hamba nalento ngiyothi kuwena hamba nalento emall uyohamba nalento emall ungene emall usuke kule mall ungene kule mall umuntu okuhamba uyayitshela ukuthi ila udla khona la ila uphila khona la mufuna amanzi uzophuza uyayikhulumisa lento uzophuza la mufuna amanzi uphuza la mufuna ukudla udla la uyabanjela ama Shoprite o Pick and Pay o Boxer la kunesiphithiphithi sithanda lapho ke ilwaneke sithanda lapho kakhulu ila udla khona la uphila nje lana akuna ukuthi wena kumele ukuthi ulokuphakela lento and ilwane zami ngisithandile ukuthi mina ngikwazi ukutshela ukuthi lesisilwane sami sikupele ngaphandle not kwakho igcikini njengoba sila eMondo nje into engisebenza ngayo mina ayihlala ekhaya ihlala ngaphandle ayihlala ekhaya ngoba uma ingangiyela ekhaya yoba nginkinga uba nesikhathi esithize
ohambayo ngiye ngaphandle la ngifike ngayibeka khona ngiyokhuluma ukuthi kunje oyikuthi uhlala ekhaya yilonje ongena emanzini mina ngikwazi kuswima lo ngene emanzini uyayizela ayizele azambele into kanjalo nje khehla lami. So abantu abaningi mina ngifuna umuntu ayazi ukuthi nje uma business ethi Dr. Woti elami business limile sengizame iwasho kwaMayimayi sengizame intili sengizame manje go Faraday go kuphi manje ngidinga into ndindale ukuthi izoba into unomphela impela nginesilwane ke mina ukuthi sihamba phansi ngesiso lesilwane asihlali kwakho inyoka yini siyahloniphisa ngithi manje sithi nyoka sikhuluma kabi saphansi ngesiso lesilwane lesami lesiyahambela nje sayahambela siza umsebenzi waso uma lesilwane sami ngunika sona asihlali nawe ekhaya wena okwenzayo uyasithatha uye naso kuphi emfuleni ngifuna ngizwe kahle uma ufika emfuleni wenza amasiko akhona wena wedwa okusho ukuthi imfihlo kabani imfihlo yakho into eyinkinga eyenza ukuthi abantu abaningi bajike basogole kule ndaba lezo ukuthi baye enyangeni ngoba abasena mfihlo abantu umuntu wenza into meqeda kana mfihlo uyazi ukuthi kunendlebe kunobuthakathi uhlala endlebeni la endlebeni ukuthi ngithi nje ngiyakutshela ngithi yazi hey khehlela makhehla ngifuna ukuthenga imoto kube ukuthi angisayithenga imoto sekumosheke kwasani kunabantu ukuthi indlebe zabo zinobuthakathi obuserious uma lo muntu ungamtshela into lento ayisayenzeki isimoshake lento. So abantu abaningi bayenza izinto nezinyanga but kuyikuthi umlomo impempe umlomo angabi impempe wenza into yakho njengendoda thatha lento yami hamba ufike emfuleni nayo ufike wenze into uyikhulumise lento ufike wenze into le uDokotela uWoti athi awuyenze uma ungenza lokho azukusogola angizi ukuluzana amalungu emndeni zingakanani ingqinamba yebo kinjalo ke khehla lami ke lento yami uyise emfuleni uma uyise emfuleni lapha emfuleni uyayitshela ukuthi udla kanje wenza kanje ngama emagama asifunda ekhaya ngoba uma lento la ekhaya iyoba nobungozi izodlala ekhaya ingakumele ihlale kuphi ihlale ngaphandle shuthi ngesikhathi sekumuka abantu abathize kungenzeka ukuthi kusuke sekusebenza leso sithwalo uyabona ngijule kakhulu umbuzo ongibuza wona khehla mangizokwazi ukuphendula la kuma TV kodwa nje into nje yakhona nje ingalenja lento le uma into uyithathile mina ngizokutshela manga khehla lami mina uma uza kumina uma ngikuthwalisa ngiyadingeka ukuthi ube negazi lembuzi igazi lomuntu negazi lembuzi awafani ithwalo zami nginezithwalo ezingos nginezithwalo ezinhle kusuka ngokuthi ufuna into eshesha kangakanani amangamabi isithwalo ezikuthi wena uyasithatha ufuna into ezikuthi ingosi uyishuphame ngemali kodwa uma nje ufuna ukuphila kahle njengoDokotela uWoti ungabi rich ungahlaleki izobukhazi lapho ke ukuthatha kancane lento amuyithathile ifikela emanzini umihlele emanzini lento ngiyokutshela ukuthi lento le iyodlani iyophila kanjani angithi uyabona emanzini ukuthi kunofish kunofish kunani especially le fish lokuthiwa catfish thina sithi bareke baburi fish kaSotho iCatfish le nendiva ngazi ngezulu le fish le ithanda kakhulu lento yami uthola umfula ukuthi iyokwazi ukuthi idle hayi umfula okungena fish kunemifula engena lutho umfula nje ngomfula nasemakhaya kunomfula omunye ukuthi angeke ukuthi udwa ama fish khona so le yami ifuna nje la kunama fish khona and futhi kunomthetho wakhona uhamba ngawuthi wenza kanje nakanje nginezithwalo ke ukuthi uma usithathile sifuna kakhulu ukuthi uthanda abafazi mana ngemkhulu ngifuna sihlukanise nazi ithwalo ngihlale nje ngokwehlukahlukana asenze kanje ke asibambelana ke sinesithwalo ukuthi ngikwazi ukuthwalise ngomuntu olele ongasekho lo muntu olele akunandaba ukuthi idlozi leli akusela kini kodwa sithatha umuntu wangaphandle ngihamba nawe noma ngifike ngikutshele ngithi thola ithwini kanje leli thuna ufike wenze kanje kulona leli thuna uma ufika kulona loya umuntu ofile abantu abaningi bathi umuntu meshonile uya emathongeni noma emahlozini ukhuluma iqiniso ukuthi abantu abaya emadlozini ebantwini aba100 mhlawumbe 2 awungizwa umuntu beshone namhlanje abantu abahamba baya emadlozini about 2 noma 5 the rest bayifele nje indaba labantu abayifele nje into eyiningi esenza izimpi emhlabeni awamukela nje emadlozini kalula uma kunjalo lo yamuntu njengoba laphelele akana umsebenzi siyamvusa lo muntu
Number 1 sinovuka abavusa abantu abafile. Sinovuka abavusa imali. So loya muntu masimvusa siyamvusa la muntu besamtshela ukuthi hlala kulomzimba uzokwenza ukuthi nokuthi nimvusa loya muntu niyangicaba siyacaba ke kumele sicabe lo muntu nimbeka kimi esiwasimbeke futhi ukwazi ukuthi ucommunicate naye ngoba lo muntu kumele umuzwe mekhuluma. Uma lo muntu ungamuzwa mekhuluma lo muntu makuthwalise ngaye, number 1 uma udriver uya somewhere uyakwazi ukuthi jika lapho kunesimo kunengozi, then uyakwazi wenzeni ujike. Kodwa uma lo muntu ungamqabanga kwena kuba nenkinga yokuthi anizokwazi ukuxhumana naye. Yebo, then kube ukuthi isithwalo ke leso somuntu ukuthi akasekho emhlabeni. Uma ke sike sathola ithuna lomuntu omlungu uyahlonishwa nemali iza igijima kwena. Umlungu nomuntu omnyama khehla abafani, sithanda singathandi asifani. Umlungu uma unaye uyahlonishwa, imali zigijima, izinto zenzeka ngokusheshsha ngoba umlungu angithi uyalawula. You understand? Ingakho namanje uma wena ungaqasha abantu kule ku studio sakho anye babize ngaba bayothi umlungu uyayizwa ngamla uyabona lento le umlungu wethu. So isimo nje usisheshe uphakame ngani ngomlungu. Yebo ke uma sithole ithuna leSulumane, iSulumane li right ukuthi iSulumane lifikele njani. iSulumane thatha imali encane, ungathola ukuthi usebenza kakhulu imali uyayenza but ngemali encane. Lapho ke abantu amashopu uyabona uyathengisa into mhlambe ka 20 rand, 50 rand, 100 rand kuza imali kodwa usenza kakhulu awuphumula. Uma neSulumane iphusubana aliphumula lingasebenza from manje till kusasa. So isimo nje sikanjalo ke abantu beza imali ingena but ngabantu abaningi not ngabantu abafiwe. Umlungu imali iyangena ngabantu abafiwe kodwa ibe ningi. Kodwa iSulumane uyosebenza uzuzwe, liyasebenzisana ke lona ke isithwalo seSulumane leso. Then sizelana ke asithola ithuna lengane encane. Ingane encane ukuthi ishone mhlawumbe na 3 years or 4 years or 5 years yagijima ingane igijima kakhulu ayikhathali active. Njengoba ingane active kanje ya siyafika sithikwa lengane makithikwa lengane lapho ke isigubhu ke leso ke lesigubhu ngisimbe ethweni lengane encane sivale. Masiqedwe ukuvala ithuna lesi sigubhu sabe sithibula amandla lengane. Sithibula amandla lengane. Uma lesigubhu sesibuya lengane sihlele ngaphakathi. Ingane active ngoba ingane ayikaze yaluza amandla. Angithi amandla siwaluza because of ayina stored ayinani ayikazi ngakho konke lokho. So inamandla inhlanga ezithize ukusebenzisa yena isebenzisa nomlungu engakazalala. You understand? Unamandla kakhulu ke lo yonke. Then uma kunjalo unamandla ngendlela esimanga. Iyadonsa amathenda le nto le yami kwi-tavern lakho iyadonsa emisebenzini ufuna ukuthi ukhushe emateksini kuhamba kahle. Kunabantu ukuthi banamateksi but imali yakho akaboni wenzani ngayo. Akaboni ukuthi salothi le mali lamateksini ngenzani ngayo. Dingakala ingane yitolo ama-restaurant yonke into enzani ihamba kahle. Uyisangoma uyabona lapha mkhulu esitolo ngiyibeka plan ngiyibeka phezulu noma lento izoba lento lena uma lento lo uyibeka ekhaya uyibeke esitolo as long as la ihlezi khona. Uma umuntu wesilisa akumelanga uyithinte uma uhlangene nomuntu wesifazane ngoqansi. Uma umuntu wesilisa umfazi wakho uma sesikhathini zabo mama akumelanga yenzeni ayithinte. Yenze lento leyo. Uma umfazi wakho eyithinta lento esensukwini zomama lento iyathinteka bese iyamosheka. And uma ubuya kuthi sicala phansi futhi imali. Angina ukuthi mkhulu imosho nkosi kasidlale mina lana angizelanga bongani mina ngisiyona inyanga ukuthi ngithi ngenza ubungane ebinyangeni uma uyiclient sihamba ngomthetho ngamani uthi uthukanise kuma social media wenzeni kodwa sihamba ngani ngomthetho ngoba umthetho. Then sibeke ukuthi sinabantu ke sibathwalisa ngamafutha ebhubesi. Amafutha ebhubesi lapho ngithwalisa nje umuntu othi ngifuna uba nesithunzi. Kunomuntu ukuthi mhlambe ngambeka ngithi uyidirect emsebenzini. Uma uyidirect emsebenzini ufuna ukuhlonishwa, ufuna ukukhothanyelwa, uthisha omkhulu iprincipal uyimetro nesibedlela uyini. You understand? Uma unjalo ukuba namapolisa ucommissioner into efana leso umthetho nje. Lapho ke sidinga ukuthi sikusebenze ngamafutha ebhubesi. Lamafutha ebhubesi ngiyakuphakamisa ngawo bese siyahamba ngihambe nawe siye esidulwini. Masifike esidulwini lapha esidulwini kumele sibe nenyama. Kunenyama engizothi ngibhashele inyama le sifaka into ethize yakho ngaphakathi. Le nyama bese siyayithatha igazi
Angithi inyama le nyama le kumele mina ngizokusika nyana somewhere ngikhipha into ethize ngifake kule nyama le mangiqeda kufaka kule nyama le ngicaba uvalweni ukuthi beshawa uvalo uyabona uvalo sithanda nalana abana la kuma ribs yakho la bese manje uyagcaba lento lesikhipha inyama nyane encane into encane nje sifaka kuphi kule nyama loze ngayo negazanyana siyofaka esidulwini masifika esidulwini sifika sesidulwini ninaba sesidulwini nanga umuntu mdleni angadliwa umunye umuntu emhlabeni akunasibhamu la akunamese akunasikhali akunani akuna ukuthi lo muntu okidnapshwa noma lo muntu uyokwenziwa ini akunanto yakhe kumele itshontshe mina uma ngikusebenzile khohlwa ayikunto ngakutshontshela khehla khohlwa ungajela umuntu amanga uyabona ndawo lemsebenzela kuyona njengoba la kunje uma ngihambile ngiyahamba nje angina ukuthi ngithi hey ekhaya kunamuntu la ngisebenzela khona ngoba ngilele emzini wami kuphi into amayithathwa khohlwa sifaka yonke into esidulwini labantu ukuthi ama director kuthola ukuthi kunomuntu ukuthi for example we something kwa water Joburg water noma yes sanitation noma we something ku city power labo bantu labahlezi bedujula njalo time and again badujula bayabulawa amakhansela ama mayor ama politician uma mina ngikwenzele into uma kumele nje ukuthi lento yenzeke akwenzeki not ngithi kuwena kuyofika umuntu aza kudubule ngiyenza nje ukuthi ningahlangani angafiki nje lo muntu lo angafiki angayicabanga kodwa lento uyayicabanga miyicabanga kodwa nje kuthula uma ngiqeda nginabantu ukuthi bathi Dr. Wothi mina ngumuntu ukuthi ngithi kusiona khehla ngifuna nje ukubulawa ngapha nangapha wena onjalo uyakhetha ngikwenza ngebhubesi noma ngizogqaba la ezibunu la mina ngugcaba ibunu uma ngugcaba ibunu once umuntu ethi uzokubulala once lo muntu ahlala akasazuza kuwena angaze ngizwana angithi lo muntu usukume ngenyawo ufuna ukuyodubula wena lo mgqabo susushaya kuphi enceni zakho yosishela ezibuni ngalomgqabo lo uma lo muntu and lo muntu yaphela yahlala ngithi uzongena emotweni mezobulala akwazi ungahlala usekhathi yakhathala ungena eTaxini uyakhathala uyabona lento le so makumele beze kuwena umshaya ngekhathala sezi bajika umshaya ngekhathaze enkulu kakhulu futhi hlezi bejika hayi lo muntu lo so yakuyena once nje bahlala kuyaphela nami nginje nginemgcaba ibunu ngagcatsha ibunu amaqiniso once nje wahlala eTaxini uyakhathala so inkabi eziningi zahlakanipha uyazi njani inkabi zithatha iphenti lomfazi osuka esikhathini bese zani ziyaliphakethela uma umuntu oqinisiwe so dimafika kuwena le yamithi kuwena ifike nzeni ikhathale you understand so mina ke ngiyenzani nginenduko bari ke khashiya banna abantu abayaziyo baselimpopo khashiya banna sinomuntu okuthiwa ikhashi ngale khashiya basena khashiya banna lo muthi lo kunomunye umuntu esulumba nawo uma lento ingaka so siyayithatha lento sithola intombazana iqala ukwesikhathini qala nqanqanqanqa iyo ntombazana namandla ke leyo ke ifika ifake le nduku ngaphakathi nezinye silumbile ngaphansi ubusuku bonke leli gazi liphume lapha ubusuku bonke phophoza igazi ekseni yeza lento ngiyenzani mina ngiyayigaya manje ukuyigaya lento ngihlanza nani neminye imithi wena muntu wena muntu eyikuthi ujahwa inkabi ujaha abantu ngebhamba afuna ukuqaba ngayo lento uma ukuqaba ngayo lento uma umuntu ehlela nje ukubulala ngoba lapha yana sithithathe umuntu eyikuthi kade phuma igazi wonke umuntu ekhela ukubulala kuba kuyikuthi all the time qina sekufe bona njalo so ilezi zinto engizenzela abantu engibalaphayo uma umuntu othi mina impela mina ngifuna ukuthi ngibe namandla ngifuna ukuthi impilo yami ishintshe ngiyenza kanjalo ke mina khehla lami and kuyayenzeka abantu abaningi basizile yazi wathi yathi indoda wehothi ngithi wena ngahlathwa ngetaxi kufuna ubhuti wami hayi mina itaxi yangithatha impela enadale bahamba nami bafika nami emfuleni athi makumele ngidutshule sekuyaphikisana manje kanti lo muntu wenzeni why kwamele sidube lo muntu lo muntu ngantile into engaka akwenze yona wena uyadelela unenhliziyo embi athi baphikisana bathi hamba athi ngayihambela kusasa bathothi la kade ngikhona emfuleni kudujulwe one ufile uthi abantu bakuphi akekho umuntu aziyo manje lento lena khehla lami ngiyayenza iyenzeke umuntu ekuthi unebusiness ufuna abantu bangene lento ngiyakhandela mkhulu kunesilwane esikhulu abantu abangasihloniphi bathi hey lento iyanyanyisa lento yenza uyabona ingulube ayikho into enengulube ukudlula zonke lezi zilwane ekhona
Number 1 ingulube ufuna ukubona ingulube namandla. Wothatha ifutha lengulube uye kulabantu abathi benza amasalamusi. Isalamusi asisebenza uphethe ifutha lengulube kuphela. Uma uliphethe abantu la wafika khona uphethe ingulube abantu enza amasalamusi kunalento ekuthiwa ikopidias angazo yazini bathi nayi uthi ngapha awuyiboni lento wophatha amafutha engulube bayoqosha kuse-early kabi ngoba uzokwazi ukubona yonke into nanoma ngikhandela umuntu into egambling ngoba mina ngikhandela abantu